ubwo byari ku tariki ya 28 Gashyantare 2026 saa 2:35 zishyira saa 3 z'amanywa y'ihangu nibwo indege za mbere kabutindi z'abanyamerika za Spirit Bombers B1 Rents ndetse na Strait Fortress zagabye ibitero bikomeye simusiga ziragenda zisekuza misile zazo ku bigo bavuga ko bikorerwamo intwaro kirimbuzi bya Iran zihahindura umuyonga maze zirongera zirakata zisubira mu birindiro byayo biri muri USA. Iran mu burakari bwinshi ntiyategereje undi munsi nayo yahise itegura igitero kidasanzwe ko kanya yohereza misile za hypersonic isubiza mu masaha make cyane ituritse ibirindiro by'abanyamerika aho biherereye hose ku mugabane wa Aziya nko muri Israel, Qatar, Kuwait ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibi ntibyagarukiye aho ni nako intambara ikomeje gututumba cyane ariko ibihugu bikomeje gutungana agatoki ku mpande zombi bikomeza guteza igihombo ku isi kubera ifungwa ry'umuhora Hormuz ucamo ibikomoka kuri peteroli byose sikeneye aka kanya. Hano biragoye kuvuga iyi ntambara ya Iran na Amerika ntiwisanga utari kuvuga inyanja ya Hormuz kugeza ubu niyihangayikishije isi kuko Iran ni ifite ijambo rya nyuma kuri uyu muhora Hormuz bitari ku mbaraga z'indege gusa ahubwo ni ku ntwari ituje ariko yica kurusha izindi bucece. Hano sobanukirwa impamvu Iran ihitamo gutega ibisasu byo mu mazi kurusha indege cyangwa se intwaro zigaragara hejuru ndetse unamenye uko bitegwa mu buryo bwa nyabwo. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Iran ihitamo ibisasu byo mu mazi Naval mines kuko ari intwari ihendutse cyane ariko ifite ubushobozi bwo guhagarika ubucuruzi n'inganda z'ibihangange ku isi. Mu gihe indege z'intambara zishobora kumenyekana kuri radar kandi zigahenda cyane kuzigura no kuzibungabunga, mini imwe yo mu mazi ishobora gutegereza munsi y'amazi igihe cy'imyaka itari mike itezwemo. Ibi bituma biba bigoye cyane kuri Amerika n'inshuti zayo kubimenya mbere y'uko biturika. Umuhora Hormuz niwo hantu hambere ku isi hambukiranye ibitoro hafi 20% by'ibitoro byose bikoreshwa ku isi. Kandi uyu muhora kuba ari muto cyane ufite ubugari bwa kilometero 33 gusa mu gice nyamukuru bituma Iran ishobora kuwufunga ikoresheje ibisasu bike bigateza ihungabana ry'uburyo bw'ubukungu ku isi hose. Icyamato y'intambara ya Amerika atinya kurusha ibindi nuko mine zo mu mazi ari intwari itagaragara invisible weapon bitandukanye n'ibisasu bya misile biba bishobora kuraswa cyangwa se bigakurikirwa na radar. Mine za Iran muri iki gihe zikoze mu buryo butandukanye cyane, zimwe zikozwe mu bikoresho bitari ibyuma nka plastike zikomeye bigatuma ituma radar n'ibyuma bishakisha ibyuma magnet sensors bitazivumbura byoroshye. Rero hari n'izindi mine zifite ikoranabuhanga rituma zumva urusaku rw'ubwato, imihindagurikire y'umuvuduko w'amazi pressure cyangwa se imbaraga rukuruzi z'ubwato magnet signature. Hano Amerika ifite ikoranabuhanga ryo gushakisha izi mine bita mine sweeping ariko Iran ifite mine ibihumbi n'ibihumbi kandi byatwara ibyumweru cyangwa se amezi mu gihe ubucuruzi bw'isi bwaba bwahagaze kugira ngo bitegurwe. Ibi bisasu by'iki gihe ntabwo bikozwe mu byuma bisanzwe gusa kuko Iran yashoboye gukora mine zikoreshwa ikoranabuhanga ry'ubwenge. Izi ziba zishobora kumenya niba ubwato bunyuze hejuru ari ubwato busanzwe bw'abarobyi cyangwa se ari ubwato bunini bw'intambara destroyer cyangwa se ubw'ubwikorezi bw'ibitoro super tankers zikabona guturika. Ibi bituma Amerika itabasha kumenya neza aho buri mine iri kuko Iran ishobora kuzijugunya ikoresheje amato mato y'abarobyi cyangwa se submarines bigatuma ikarita yaho ziriho rihinduka. Ibi nibyo bituma mine imwe y'amadolari make ishobora kwangiza cyangwa se gushwanyuza ubwato bw'intambara bwa Amerika buhagaze amamiliyari y'amadolari, bigatuma Amerika ihitamo kwitonda cyane mu muhora wa Hormuz. Impamvu Iran ihitamo mine cyane kuruta intwaro zigaragara hejuru nuko Iran ihitamo gukoresha mine zo mu mazi kuruta intwaro zigaragara hejuru mu buryo buziguye kuko zikidafite imbaraga zihambaye mu kirere nk'abanyamerika. Gusa ubu bwirinzi bwa Iran ikoreshwa bwitwa anti-access area denial A2AD ni amayeri yo mu rwego rwo hejuru agamije guhagarika cyangwa se kudindiza ingabo z'amahanga kwinjira mu gace runaka gakomeye. Iran bigeraho binyuze mu kuvanga ikoranabuhanga n'intambara idasanzwe ikoresheje mine zihishe drones n'amato y'intambara nyaruka cyane, mu gihe intwaro zigaragara hejuru nk'imbunda nini cyangwa se amato y'intambara biba byoroshye kubibona no kubirasa hakoreshejwe indege n'ibisasu bya Amerika. Hano mine imwe ya Iran ishobora kugura amadolari make cyane ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika ariko ifite ubushobozi bwo kwangiza no gushwanyuza cyangwa se gucubiza ubwato bw'intambara bwa Amerika bwa aircraft carriers buhagaze arenga miliyari 13 z'amadolari y'Amerika. Ibi bituma Iran ishobora guhagarika igihangange ikoresheje amafaranga make cyane ugereranyije n'ayo Amerika yakoresha yirinda cyangwa se sana ubwato. Izi mine ntabwo ari ibyuma bipfa guturika gusa ahubwo zifite ubwenge bushingiye kuri sensor acoustic mines aho zumva amajwi zitega amatwi urusaku rw'ubwato nka moteri cyangwa se vandarateri zishibura amazi zishobora kumenya ubwoko bw'ubwato bitewe n'amajwi asohoka, kandi zigakoresha magnet mines cyangwa se rukuruzi zivumbura imbaraga rukuruzi za magnet field z'ubwato bw'icyuma iyo bunyuze hafi yazo. Iyo sensor zibonye ubwato bunyuzeho mine irashwanyuka maze imbaraga z'amazi pressure wave zigakubita munsi y'ubwato ubwato bukicurika akaba ariho hantu horoshye cyane kuhashwanyura.
Iran ikoresha uburyo butandukanye bwo gutega izi mine mu muhora wa Hormuz, cyane cyane mu bice binyuramo amato, kuko ari amato afite inzira imwe gusa. Dore izi mine bazitega mu mazi gutya. Bafata mine imwe yitwa Mahama 3. Izi ni mine zimanikwa mu mazi zinaganitse hejuru, ziba ziziritse ku nsinga zifatira hasi ku nyanja, ariko mine ubwayo ikareremba mu mazi hagati y'inyanja itegereje umwanzi. Izi zigamije guhigwa bukwari amato anyura hejuru y'amazi. Indi mine kabutindi bakoresha ni yitwa Mahama 7. Izi ni mine zishyirwa munsi cyane hasi zikaryama mu ndiba y'inyanja. Hano kubera ko ziba ziryamye hasi mu byondo, biba bigoye cyane kuzivumbura hakoreshejwe radari cyangwa se ubundi bwirinzi bwa Amerika. Izi nizo zitegereza submarines cyangwa se amato y'intambara anyura munsi y'amazi, n'amato manini cyane y'ibitoro, zikabishwanyurira hasi aho ikoranabuhanga rya Amerika rigera bigoye. Iran zitega ikoresheje amato mato cyane y'abarobyi cyangwa se ubwato buto cyane kugira ngo butagaragara kuri satellite. Gukuramo izi mine zose n'umuriro uteye ubwoba kandi utwara igihe kirekire. Amerika n'inshuti zayo baratetera kuko guhagarika mine imwe bishobora guhagarika urujya n'uruza rw'amato mu muhora wa Hormuz mu gihe cy'ibyumweru byinshi. Mu gihe haba hari amamina magana n'amagana, biba bivuze ngo umuhora wose uba ufunze. Inzira y'ibitoro ifunze, igiciro cy'ibitoro ku isi kikuba kenshi mu masaha make cyane, bigateza ihungabana ry'ubukungu bw'isi yose, global economic crisis. Amerika itinya ko nubwo yaba ifite amato akomeye, mine imwe gusa ishobora kuroha amagana y'abasirikare bayo mu kanya gato nk'ako guhombya. Kandi gushaka izo mine munsi y'inyanja bikaba ari nka kwa kundi bashakira urushinge mu mbehe y'ibyatsi. Ibi bisasu byibanda cyane mu muhora hagati wa Hormuz, nko mu birwa bya 𝐂𝐲𝐻 Island n'akarwa ka Kararak. Ibi birwa biherereye neza mu muhora hagati, bikaba ari Iran itegerereza amato kuko inzira ihita iba ntoya cyane. Muri Bandar Abbas niho hari ibirindiro bikomeye by'ubwato bwa gisirikare bwa Iran, kandi mine ziba ziteze hafi y'icyo cyambu kugira ngo zirinde abasirikare ba Amerika binjira. Iran ntago itega mine mu nyanja hose mu buryo budasobanutse gusa, oya, ahubwo izitega mu buryo bw'uruziga ruzitira, bugamije guhatira amato y'amahanga kunyura mu bice bitoya cyane, byoroheye Iran kuyarasaho izindi ntwaro cyangwa se kuyategamo ibyo bisasu mu buryo bworoshye cyane. Gusa Iran ikomeje kurya amavubi ihangana na Amerika ikoresha uburyo bw'ubwirinzi bw'ibice binyuranye, Rear Defense, bugamije gutuma umuhora wa Hormuz uba akarere kadapfa kwinjirwamo n'umukafiri wa haduyi uwo ari we wese. Kuko Iran ikoresha amato y'intambara y'ibigendajuru byo mu mazi, Iran ntabwo ishingira ku mato manini cyane y'intambara kuko Amerika yayarasa byoroshye cyane, ahubwo ikoresha amato mato cyane. Ni amato mato yihuta cyane ya fast attack craft atwaye imbunda nini, machine guns hejuru yayo n'ibisasu bya misiri, anti-ship missiles, akoreshwa mu buryo bw'ibitero by'agatsiko tw'amato y'amagana n'amagana bagamije kugota amato manini nka aircraft carriers ya Amerika. Muri yo harimo ubwato bwitwa Shahid Suleiman class bufite ikoranabuhanga rya stealth bituma radar itabubona vuba, bukaba butwaye misiri zirasa kure cyane. Hari n'ubwato bwa Sulfical ndetse na Siraj bwihuta cyane kurusha ubwato bwose bwa Amerika ifite mu nyanja. Iran ikoresha amayeri yo kugota ubwato bunini bwa Amerika ikoresheje amato mato cyane arenga 50 icyarimwe, bituma bishobora gutuma barasa Amerika mu buryo bworoshye, maze amato ya Iran akarekura ibisasu bya misiri bya torpedo hafi y'ubwato. Ku butaka cyane cyane ibirwa bya 𝐂𝐲𝐻 Island na Hormuz, Iran yahashyize ibifaro bikomeye bidasanzwe byitwa Kalala Tank. Iki gifaro gisa n'icya T-90MC cy'Uburusiya, gifite ikoranabuhanga ryo guhangana n'ibisasu bya Amerika no kurasa neza ku manywa y'ihangu. Mu kirere cy'umuhora wa Hormuz, Iran ikoresha akajugujugu y'intambara irenze yitwa M28 The Night Hunter yavuye mu Burusiya, ndetse n'indi drone ya Shahed 285 ndetse na Tofan zakorewe imbere muri Iran. Izi ndege zose zigenzura buri kantu kose kanyeganyega mu mazi kaba kituyemo, biteguye kurasa misile ku bwato bwose bwagerageza kunyura mu muhora wa Hormuz nta burenganzira batanze. Iran yubatse ibirindiro bya gisirikare bidasanzwe ku birwa bya Kararak na 𝐂𝐲𝐻 ndetse na Hormuz. Ibi birwa Iran bifata nk'ubwato bw'intambara budashobora kunyurwamo n'ubwato bwa aircraft carriers bwa Amerika byoroshye. Ku birwa nk'ibi hariho radari zishobora kureba kure cyane, n'imbunda nini zirasa kure cyane zo mu bwoko bwa Fatah 360 ndetse na Gadir. Ibi bituma n'iyo Amerika yaba ifite indege zigezweho itabasha kunyura mu muhora itanyuze imbere y'izi mbunda n'izi radari. Buri bwato bwose bugomba kuvugana n'ingabo za Iran zirwanira mu nyanja kuri radiyo, kandi bukerekana n'ibyangombwa, bitaba ibyo bugafatirwa cyangwa se bukaraswa. Icyo Amerika itinya kurusha ibindi ni ubwato bwa submarines bugendera munsi y'indiba y'inyanja, cyane cyane zo mu bwoko bwa Gadir. Izi submarines zikozwe mu buryo zitumvikanisha urusaku hanze, ibi bituma ibyuma bya Amerika bitazivumbura. Izi submarines nizo zishyira mine za Mahama 7 mu ndiba y'inyanja. Izi mine ntabwo Amerika ishobora kuzivumbura kuko ziryama mu byondo hasi, kandi ntizigire ibyuma bigaragara kuri radari. Ibi bituma n'iyo Amerika yaba ifite ikoranabuhanga ryo gushakisha ibisasu mu nyanja,
ritayifasha kumenya neza niba inzira irimo umutekano 100%, bigatuma igira ubwoba bwo kunyuza ubwato bwayo rutura muri uyu muhora wa Hormuz. Hano umuntu agahita yibaza ati kuki Iran ari iyoboye umuhora wa Hormuz kandi hari ibindi bihugu biwusangiye, kubera iki? Hano kuba Iran ari igaragara nk'iyoboye cyane umuhora wa Hormuz ugereranyije n'ibindi bihugu biwusangiye, nuko bishingiye ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni imiterere y'isi, geography. Icya kabiri amategeko y'inyanja. Icya gatatu ni imbaraga z'igisirikare Iran yahashyize mu buryo bwihariye. Hano reka mbigusobanurire kugira ngo ubyumve neza. Nubwo umuhora wa Hormuz uhuriweho na Iran mu majyaruguru ndetse na Oman na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu majyepfo, hano igice kinini cy'inzira z'amato manini y'ibitoro kinyura mu mazi ya Iran cyangwa se y'ibirwa byayo. Uyu muhora ni muto cyane kuko ni ubugari bwa kilometero 33 gusa, ariko inzira z'amato anyuramo, traffic separation scheme, afite ubugari bwa kilometero 3 gusa kuri buri ruhande. Rero kubera ko ibirwa by'ingenzi nka 𝐂𝐲, Lalaka na Hormuz ari ibya Iran, bituma buri bwato bwose buvuye mu nyanja y'Abahinde bunyura mu kigobe cy'Ubuperesi bugomba kunyura mu mazi ya Iran ifiteho uburenganzira nk'ubutaka bwayo bwite. Ibi bituma Iran iba umuryango ufunze cyangwa se ufunguye w'uyu muhora ku buryo bweruye. Mu gihe ibindi bihugu nka Oman na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bafite amato y'intambara asanzwe kandi akenshi bitishora mu makimbirane n'amahanga, Iran yo yahinduye umuhora ibirindiro byayo bikuru. Iran yahashyize umutwe udasanzwe urwanira mu mazi nk'ingabo zishinzwe kurinda ubusugire bw'uyu muhora n'igihugu, kandi ifite inshingano imwe gusa, kugenzura Hormuz. Iran yahashyize amagana y'amato mato yihuta, mine zihishe n'imbunda zirasa misile ku nkombe zose. Ibi bituma nubwo ibindi bihugu bihari, Iran ifite ubushobozi bwo gufunga cyangwa se gufungura umuhora mu kanya gato cyane. Ibi bihugu bindi bikunze kwifata kugira ngo bitagerwaho n'ingaruka z'intambara yo konona ubukungu bwabyo bushingiye ku bukerarugendo n'ubucuruzi. Iran ikoresha amategeko mpuzamahanga y'inyanja mu buryo bwo kuyibonera inyungu. Nubwo amato afite uburenganzira bwo kunyura mu mihora mpuzamahanga, Iran ishimangira ko amato y'intambara y'amahanga, cyane cyane ay'Amerika, ari inkubiri y'umutekano muke. Iran ivuga ko ifite inshingano yo kugenzura niba ayo mato atangiza ibidukikije cyangwa se ngo arebe niba adafite intwaro zitemewe. Ibi bituma Iran isaba buri bwato bwose kuyimenyesha mbere y'uko bwinjira. Ibindi bihugu bihurira kuri uyu muhora akenshi biterwa ubwoba n'uko Iran ishobora guteza akaduruvayo kakabangamira ibyambu byabo nka Dubai cyangwa se Muscat, bigahitamo kurekerera Iran uwo mwanya w'ubuyobozi mu rwego rwo kwirinda imvururu. Umuhora wa Hormuz ni rurangiza kuko hafi 20% by'ibitoro byose ku isi niho binyura. Iran izi neza ko nta muntu n'umwe, yaba Amerika, Ubushinwa cyangwa se Uburayi, ushaka ko igiciro cy'ibitoro kizamuka kubera intambara muri Hormuz. Ibi bituma Iran ikoresha uyu muhora nk'intwaro ya politiki, mu gihe ibindi bihugu nka Oman bagerageza kuba umuhuza muri iyi ntambara. Ariko Iran ikoresha uyu muhora nk'uburyo bwo kwerekana ko niba itewe cyangwa se igafatirwa ibihano, sanctions, ishobora guhagarika ubukungu bw'isi yose. Ubu bushobozi bwo guhungabanya isi nibwo butuma Iran ari ivugwa cyane muri uyu muhora kurusha abaturanyi bayo, akaba ariyo mpamvu yumva cyane muri iyi ntambara. Gusa raporo zikomoka mu nzego z'ubutasi za Amerika n'inkuru zasohotse mu binyamakuru bikomeye nka New York Times na Yellow News zemeza ko Iran bihanganye n'ikibazo cyo kubitazi neza hamagana n'amagana y'ibisasu byo mu mazi yateze biherereye. Ibi byagaragajwe cyane muri Mata 2026 mu gihe Iran yashakaga gufungura uyu muhora mu rwego rwo koroshya imishyikirano y'amahoro, ariko ikabura uburyo bwo kubikora kuko itazi neza aho buri mini iherereye. Raporo zikomeza zivuga ko mu gihe cya mbere cy'intambara muri Werurwe 2026 ingabo za Iran zarwaniraga mu mazi zakoresheje amato y'uburobyi mu gutega izi mine rwihishwa. Ibi byakozwe vuba vuba mu gihe cy'ijoro, bituma hatandikwa neza aho buri mini iguye kuri GPS, bityo Iran isigara ifite ikarita ituzuye yaho yateze neza. Icyitonderwa nuko raporo nshya muri Mata 2026 zigaragaza ko Iran ubwayo igorwa no kumenya neza aho yateze buri mine yose mu muhora wa Hormuz. Ibi byatewe nuko hatezwe vuba vuba mu gihe cy'intambara bitanditswe neza kuri GPS, ndetse zimwe zikaba zishobora kuba zarimiwe n'imiyaga ndetse n'imikoranire y'amazi. Kuko umuhora wa Hormuz ntabwo ari amazi atuje nka ya pisine, ahubwo ni agace gafite imikoranire ikomeye cyane y'amazi n'imiyaga ikaze ituruka mu kigobe. Iyo Iran iteze mine munsi y'amazi, izi mine ziba ziziritse ku nsinga, ariko iyo imiyaga ibaye myinshi cyangwa se hakaza imiraba mu mazi, izo nsinga zishobora gucika. Iyo mine imaze gucika ku nsinga ihita ihinduka ikiza cy'umuvuduko w'amazi ikajya aho amazi ayijyanye. Ibi bituma ishobora kujya mu gice cya Iran ikajya mu mazi ya Oman cyangwa se ikajya mu nzira z'amato y'ubucuruzi Iran itari ifite gahunda yo gufunga. Gusa raporo zishimangira ko nubwo Iran yari yatanze amakarita y'inzira zizewe safe routes muri Mata 2026, ntabwo ubwayo afite amato n'ikoranabuhanga rihagije ryo gukora izo mine mu mazi vuba. Ibi bishobora gutuma umuhora wa Hormuz uba ufunze mu gihe cy'amezi agera kuri 6,
kugira ngo Amerika n'inshuti zayo bashobore kuwusukura burundu. Ibi bikaba biri mu bintu biri guteza akaga ku isi kubera ibura rya peteroli ituruka mu muhora wa Hormuz, maze bigateza kumanuka k'ubukungu bw'ibihugu by'isi, cyane cyane mu bihugu byose bikeneye peteroli biri ku isi aka kanya. Ahubwo se umwanzi wa Iran ari we Amerika bazamwemerera kwinjira muri Hormuz kujya gutegura biriya bisasu byose bitezemo n'ukuntu bari kureba nayingwe, cyangwa tuzaguma mu marira dutegereje peteroli ya Iran? Ngayo nguko. Ese umaze kumva no kumenya neza impamvu Iran itega mine munsi y'inyanja n'uburinzi bwose yashyize kuri uyu muhoro wa Hormuz n'ibibazo ikomeje guteza isi muri aka kanya, utanze igitekerezo cye? Gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba wakunze ibyo dukora kandi like, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze, naho ubutaha.